much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebusia for me ma obi bia akwaba shonko ede eba Too Much GH so ebra so say ebusia for ensema hodra yensa aka no ye de beso mo na mo ahwefo mo hwe mo space when ye bi ate ye ensema hodra ekoso e wo my Ghana mu abayo bako awo ye celebrity na social media celebrity na day ne sakra ye ede ensema hodra aba abonte me kire Moesha bodom ama te se ene Sanfo for crampo na aba bonte efa abawe yi ehum na ofi da beto just was sacha no se na mechanic na ensem ne de ede bia ene ensefo fra eba abonte efa ne sacha no na yete se ebribi crampo na de se okodina abonsan esu anko ya to no ede fi abonsan no eso ede ato fom se ne be ya ba mo wo ba be fa na otisonya ahoto ede fi ensem amanfo ekeka fa ne sakra ye ehum nenu echi na yete wonya mrante bia wo mu hu ni ntem koso ni mu a de wo mu so ni mu wie no no a eda ne eye issue no esadi preachi wo mu wo preachi wo mu wie na yete busuafo asofo wo mu ebo na sabe fa no ko bom bai kakra de mana ne de enga yensa aka ene se abayo Moesha bodon nyame nko anke yesa ahre ni biem ade ntia eye Parazone the target one of them is do bleach do dindindi a amanfo di sinyama na nubi enenka wo ba be fa no edi ekunu ho ebiem adese onum pokra wie ye en wo mu ye ntem edi ni kopie ayasabi a wo de ayahwe ewo ehodum na bebi sa won se je nko a na ekoso a ama abayo we ni sakra ye nko enti no ye se adan ni suicide mienu nko a tesenka enya nyame ne be mu anka wo bewu efim die nko a na te wote ase a ebetimi esi anu ntino owuo etata ne sa ene ni asebisa sabe bese won fo wadwe enkoso na ansa na krampo ebekọ ensem no emu no wo eye fi afra wunu mo adofo mi aka ho ana wo fo no betimi ateste won na fo ateste obi bia no mbra ye wo life na eye enkomo yi ekoso no so fo adwe nche bata ye comedy no through ye comment section wo na ansa na be rank enkomo no kra no make am say video wo nti ye ko hwe abasisi aye ba na je se bra enkomo no prekope. Me pamacho me be am update why ewo Moesha sense me ne ho ensa me de mumunnim no crow ha na my dey maka mi ko twantro me ntisa sa adwena de bi o twantro e de pe bi gina anas asam no crow ho cramp na nam so tani panintin onka ne that's not my style yeah enti me de ba bia no creda na me dey me de ato obi anya ade na wakam obi anya ade amanye dey what I say, yep. Nina say right now, no, according to we was a make us also said, yeah, you because make us also because I didn't pay what I say. Ain't you know, and that's how they can say. Okay, let me be serious for once. Yep, okay. Allegedly, no, yep, Nana Kiado, a free Moesha Fia say, yep, a free ho, because I don't know her reason, but a minimum said the condition in a ama on regional free one. The auntie singing free ho. They said no right now, I can sister 2 months, less than 2 months, as so crazy, none a mansion I day, time and I day, as soon. Nina say a dine tiaka $3,000 a month. $3,000 a month. And no hind 1 year. And 3 times say cry say 3 times 10 a crown palm. 3 10 cry 30. Hey, me pa Thomas for him. Tisana ye $300,000 a month and I say. And I say $30,000 a month. Hey, Miss Mabon. For a 9 months.
mommy was what me and was not we are quite checky. One, yeah, that table na ask one any mistakes now. Any billionaires, any person, any billionaires for the company. If you answer say dollars happen when you see you. Okay, let me be serious. Nina is same. Nancy, last time I saw call hono. Okwaji beatings, yep, okwaji beatings. Moesha yi dan ba akubi a ho in the prophetic room, a ho akwesi ho. Entu kwa no abetena so na one na aka na ate so cramp na. Na e was how channel. One channel na oba sei. Na wo de wo asori akotena man se bia living room ho a bo obebo no. Oyare ne nso nya ho den sronko bi ate ase. Obebo ene si fufufunu aka shuwa go dealer yep. Hey, ene si sister nti sister ko ho na dan fu si betena ase. Me bebo deliverance. So one shade or the bibia no aya no ebe deliver no. Ena osibunko toje na shabunko toje. Eti shabunko toje no. To obon pa ya manu no ose ai wakum nipa. Wakum nipa na confess. Sisters me kum nipa bia os wakum nipa. Be shebitis all puno. Na mafo so ni mu. Ene sister so na pabam. Hey, asema edion. And right now no masa han bounces so mujine fie ho. Ti sa bounces no. And I'm so be omo protecting the set be ya onfa like e bia one tin si abonten what I say. Yep, and I say ni boy na nani aunties bin so ho. But Martin say son of penny aunties for ni bin so ko. Omo so muji leave we jumem so musumu ntimi tan enchin tomo ko. And an adon so called like mom go share ni nipa bebre e fini nchen. Na conditions so no get an e get worse yep. Be bon pie say radi be yin e free. Enti a dine no mo ye o madwene say billionaires for no Instagram audio billionaires no. Omi o madwene say be ya ma those cordents enemies violence no and a delay etien gist kanenya day yen fan high 2-bedroom apartment bi we bia malam bawe anan kan sa ma ananima what I say e bi anima dey bi 2-bedroom house. I'm just joking yep. I'm so omunji just give no mon pet area bi am say e bi am better 2-bedroom flat bi na ki amona kwa shop dem. And asage enya 100 million, that's 10,000 Ghana. It is a ba ho no bounces no kra me na nra ho it is 10,000 Ghana no na near train say Moesha so the bi sorry a tracing so the bi be dey e ba beso so na swan so the bi abeso so na fancy bi money ska ka no de akwa 2-bedroom na ki amona ko shem ko dem ene say fofia anto ata sister Aisha so ba bonten ebe ka asem ho bibia e just asem na atene Ghana no enti no answer right now no the friends no me imagine some more bo obi abemabu as obi abu of you understand obi abu of to be decide say na onye dey on bo ani biem sister Aisha be ka say ni dia any sister Aisha na anye dey embe boa Moesha like and some na re some ni dawson Emma like the panel now what no yes 2,000 Ghana like onim and they say ni so the sika kwan pa wo mo ho scanning source some but me the say adan na I was so kwa high then $3,000 on average dey normal yep because I have been high then 1,008 it depended on our high and I have to average because of taxes and then your what I say I 2-bedroom crown pie be 1,002 you buy 4-bedroom you want to 1,008 maybe to 2,000 and above in I understand if it's 2,005 3,000 you to average what I say but a whole average why Ghana I don't know talk high young girl high a what do you call it uko high we mansion crack yes in your mansion ketwa o eso rema abayira
na bosumi ejo $3,000 ko han for 1 year. Said the bear mube putu moho was some standard be to attract bigger men and politicians. We don't do that. We don't do that. Yeah. Asamna ho. Asamna ho. Na billionaire pa wutimi di skadi di amanfo atamode. Na me expect why ade me gas wa onya ade me kasa wonya ade asadwe no ma brenya me. Na me kontomponi because 10,000 Ghana nyes kaketwa. Because I don't any power power. Your mo ya tenta me sika akesi aboa wo mo. So na akwesi baby ya. People are just ungrateful. It's an obi boy will be an ehano. It's over you 10,000 Ghana. Why ya dear sister? Men ka so ya dear. Men ka sell to men pewasem and the some pediment pewasem. But men ka so ya dear. Why ya dear papa? Because a new we are the city and one she you be the hell mu and that's one she you know be bra. So when you mean pa be many pa crab bread. Messi ya tutu ye sika egu. Won so with 1 to 2 sika egu pen. But papa bia ye bia me Christo. You understand? It make I say was say bia ni billionaire nyina 10,000 and I say for. Why are there? Baso sika sane de sika di amount for atim to 20 pound po ane de. Eno ga say ka wo to say those ye billionaire no. You can say ke bia ka wo to 500 million kwa mo bia how. Obi aso adan for the because nipa didn't be charming po 100 million I can me time times 10. Yep. And come. You understand? It's amunjai kasa bebre ni niema mu di twitwi pampo ene ne wuko ansoshe mu a ne ni page ane ajawo etu wuko ansoshe mu a nipa begina ma no ye onyame wa hwe se nipa nu nhia biem ene wuko ansoshe mu a ne wadofo nyina ajuane ajawo e wo wiase ene omo ena Moesha no ya de anu be Moesha wo bisa se na sika se no mo so de koboa wo de enfa ni billionaire friends ne kwa antunche mu ana mo grow ne ho tare ne ho mu ana wo di ni bega mo ne na masie mu a mo so ne so enti wi asimo no enti ni pa ye ya na mo be like mo be ka mo amani pan me ho se de mi sin kasa ade ni pa wo chire na no need of phobia mi Mobaya ma papa sound. Can you pass the sukuni woman ni papa? Baby, I be Fabiana mo and Auntie mo and I did a sign of Scheisse. Oh, Bayer. Me bon paisi na me be sani yarie. Then ya me na kasa chino. Yes, recently, Okofa Parazone, enomye. Yep, and I didn't call hospital. Nani ni boy na me bon paya manu tim sini ni boy na film ankasa. Hey, Rabbi. Nyame ne boafo, okay? Nyame ne boafo. Ni nyina fa we ntu ye ho fu bi, okay? Woni obi a wo person ade na wo say ade na was obi a otini baby and I say wo put to yourself or standard be like ebi undru ho and ade na mo ha mo ho sa ade na mo bi no be tata pressure mami o ade na mo ha mo ho sa o ma say wa make a cramp no like unim miraho but it's well, okay? It's well. Yenduaba Moesha budon sabre amanie say atono ate say ohawa wo femu anka water di kokunu ho na yakotie e de abei na ebusafo me ka mo say dwekwa bi say yasen e ma e de dwede ebre mu o chat ye herbal center yawe bi a wo so e fa wo say na yawe no esifate enfedudu edi wo ni pedue mu ena se na edi wunya akosie se le tebia
Bomodi ana for mo numbers na echegu e watie ho na ebiem so do pomo chakwai e wo eye dansoma Accra na Tamale so northern region wo mo e wo asoye wo ho betimi akọ betimi enya pomuden e de ho bra na zebia tumi to ye e di amount na me ka ne sano ebiem so enuanom bi e wo eye kroma bonten so a wo mo edi nkomo e de efa wo sofu bi a de se wafa ne ya ma na ere etimi awo nkola miensa e de ma na feide o se kwan na e natural way no wo fa no wo pesa kwan ni biem opechire ho no nti ho so nsem wo ha tese wo no mo nam krom e di adwenkyere e di afonte no nia no e beba wo mo e di nkomo ne ba e betu dwa na mo so betimi etie bi no ma chema dwe e di afa ho na Moesha ho nsem yi di sabre ya to nkra e di amane Eddie ama eye Holy Ghost Fire and Prayer Ministry so for penny oda no na sabra beka yensa no nti o habi enti mumwa meni ma eye Prophet Bernard Esiamakwa Bashonko ono na mini bedi nkomo no Prophet mwakwa ba do you me juice bibi aboko ami adom ye hu odin pa ede ba dia say Prophet e share acho papa for almost bed 3 to 4 months nyame adi hu abobe timi ase hye bi na ne da nyame ase na Prophet yenhwe Moesha nsemi se wo bi se wasachira bi anka abrabo fufuro nkanka se ye se obi ba Kristo mu ade nya atwem tina ka nyame nya from the man nyame nya fufuro tina ka nyama from na se nka mra na kwem no na o gineni no o wasumdue na es wo kon kan wona abrabo mu but abawe we nko an sacha ye din sembebre na ba attacks from here and here we can we see we just say ensem no to so ama say on 2 counts and I beto just say enko oba be kunu ho a say nyame ye na duma obi timi eje no kwa entine say die nko a na wona sakraye mu a wontimi nya no ho emfa no hundi nana we de mamenchia motif achichi ni benche ye meka ne se unse Bible say de opa de nya na onya no kwantene ne so no ote se akokohwede obuntu kosua enye ono ne to yeso na obebu nnamu abupemienu obeja fa no afafa so what you say and the ways of a prostitute and I say the ways of obia oboja ntira brabo and I say the ways obia one de ode ne mu asi wo se ne maja pade na obeton a whole lot na what one say na de ne ko mitio a whole lot na ye de maame ne de esi abama so a unse eneno ema because of onu nti ema bebre na akwa pompe ye to apompe ye nufu esi ade abe trend obi ade no ahyem de oye bi sa ebi mu bleach ye ho ye no posa ye de po ye ho but busa ho say in all these things no edi mpa na be ma ho and I say in all these doings edi mpa na say enipa bayi ena de bebre Bible so ba dwamanfo na so oba ware say ye ni odidi bi pa na no ose me de ne mom su biara won so na de che no ene no ema bebere na wo do mo adwen mentality wo mo che se nyansa bi ya akwai won so na de che no ene tactics bi a yetimi akwai bi ene ye de nam enti ene wo de ene hwe ye ma no ma ba no wo be shi oba bi a ne nufu ye kakraka ye te anu na aba onufun so to nso antimi nya celebrity da bi we ye free mfa ena obi anufu so ye na ba betina radio station TV so ye busa no ye weyi amanfo anufu said ye otu bebre betie on say we a trender any concern ke so but because of ene emma no ma ba no ma depict sa the no ni suba no ene sa brabo we nchi no ama mu di akire nyine ba obi asua na won say na de che ene obe hu oba bia uti mu se we die oye zim oye natural ba within some months beba no wasesa body na sesa color sesa dibia sesa a whole lot and a botan so a chire no e sika said you obenye konenu mu kakra so bi be pe na asem na nya beje ochina be yese won odi na busa on say obi pe wa asem beji we be ye we yemfa wonsia wa ha yemfa nkowura ha kunturu ho daiya yesei ni nyina it doesn't just enkasa and the pam fan form na oba besia ba begina na be se bikini be se brazier na sebre oni ntwa picture na dane da no to ni mfanye brand of a product bi wenyina emfa bibi papa ma ene ye papa no nso aye sire omo
wo mo di oba wo yachi a ene ne nam hotel dem etoto to fie ene ono nkwampo. It goes out to all the slave queens out there because ono no be yet trend edema amanfo bebiri na na what you say ene kura ebi mu gusa slave queens nim ene nyomo mo ye etan yo nana ye will be on obekọ aduro so be me bedware no ye will be on nso obemini bibia atwene yam ye will be a odi bibi be sana nase ye will be on nso bekọ po ase ni nyina ye mema eni sika na wo sana de chen enti se uyo oba anase asesile ku na anase a woman of your caliber enka odi ohun of kra na bible say for ohun of twe akra ma mewurade wo sana de ni nyina che no wo say the wa beautify one ka sa oni padua no fa twe akra bra na hiniem. Okay, in Proverbs chapter 30 verse 29, Bible show why you nada. And what for you dear? What you say? And now got to show about why you make up say ye no what you so pump no talk with nature. Bible castle your kwasia. Now one case I wouldn't answer. I hear Proverbs chapter 6 verse 25 for the copy 31. Okay, and to see a domus scaler. One more quad, one more young cophobia wasn't company for a man penny for me and penny for money and kind of true. But way in a me hole, woman Gasa says you colonity in your bomb to get. Ministers, you do a moko Dubai, one way do a moko China, one way do a moko, just a whole lot. And you would do one Gasa would who since and yes no shimwa, which you say, a bibi the womb, and a woman in Arnold, a spirit any rule. But once I slave considering a spirit the William. And what I say, a spirit are more ding. Me can say, a nya dear, ye did diablo. What you was answer, or buy a fan and you find it. For quite drinking, or bar, or Jimmy cut down my camera and that. For quite drinking, or bar, or this catchy, and answer security alcohol. Any minister and answer president and answer assemblyman and answer obi odi to me and answer obi a odi bia e wo mining kwatwe mpana do paketwa yin paketwa sa na what you say mati wa say na ye hwe we fa de say no onimpo esi a wo so ama ne nsa so wadan ne ho o de ne ho emma Yesu Kristo so wo mfa na prapo ne ho wa chese krampo ye ho video se wo to nyom onye akonya kanu akanya mi asem na na ye kwa enyom to na ye kwa adenti dabi o se kwa krampo a adenti no wo be pese obesakra na obde ne ho ama Yesu na so still na no offer amanu no how be say na ma mentrasi unse Lucifer kingdom unti free mu free sao sa on the darker side wo mo nyomo mo ye wo mo nyina kan nyomo mo ye ho eti se nipa bi ye bone pa na odo ye bone ko ni no ka se okay esi ama pao bone ma pao meti dia chevia se me konya no a ono so mfa ne hu ni sa ti umfa hu ni o okay bone ni nyina wo nyina there is a spiritual backup okay obi abokro no sa ba 50 years okoko wo ye ko jeli ne 100 years okosem no wi okobo be san ba be wi ade but which are you be tested which are ade ne no you be tested ena ade na wudua wo kwan mu na kwantu na wutu ade na wudua ne ebe so aba te se flowers yesi we wudua uhu ene o but enchenche bi ebe so aba na ba be twa sa ade aba so na so ba be twa so tu dai dua krampa ye den ado dua dada na so aba wakwa akofu obi kunu wakwaju obi kunu wakwaju oba be yire ama na ni nyina tutu aka nso aba odua wa ye o sei ya kan nsem ani kwan e dia to so ena aside mema omo 6 pass de mema ye sugar da desni sugar mama so mo tafro ho nyina no wo mo nyina wodua wo kwam enti akonto na wo kɔ no kena asase na wo kɔ no de wodua ni nyina no ebeba bedan ofasuasi wanim what you say nana eba be stumbling block e de esi wanim a wo se wutimi busa de no to enti de wodua ye nyina na eba be pempensi wanim sei enti answer be ti me break sa stumbling block na eyi wan kasa wo suban wo ne ye any wa braba wo de picture ye de wo de wan kasa ho na mo ye nyina esu o twen na what you say enti ebi do a they can't ebi mu ti bi so mo akonfo ebi su ti bi bo mu tu ebi mu ti bi ja mo no ma ba hwe abansoro to aso be form ba hwe for no mawu because the omu dia ye no anase asase ya no nyoma mo ye ye e de o makọ ko kwantia e na sa kwantia no so de wo ye nyina e esi wa ma
What you shake here? What you say? Brother Kasa says some bonny but when shaded the bonnet or so. What you ready a coba? Eti, dear woman ye be out. I just want to word you. Choose a cracker. Why did that? No, by saying yes. Nana, what about the fuck Christo? Now, one more you on bonnet way. A whole day, a Savior and a Christo catches young fans one. So, Baby Dimachidi, and if for Savior and a swap. And we do. And then no bonnet will look at the animal who told you maybe our year. And now, Baba Shia, and yet the Christo. Hey, now what I say, and Jeboa. Members was such a day. Of course, I did preach about Samuel Manua. Moesha, Omachi, and at this was your and a young Punya and a Christo catcher said, so Baba did Machidia, what Pamochidia, and your Paum Punya. For Savior Naswa. A Savior no born in Mukadia and San Manuma, and General Messia. I didn't a Chiaco, boss assassin, a quite a what? A bit to me, a bit to me. If you cross us and Omachi, I do come bonny crack or here. Because Tio, Satan heaven on Pesobeco. And obey anything possible means beer or Bessa ya draw. One ya hodo cranida, ya cage you crack. And I almost do my the Marine Kingdom. What I say, and also more yes, sir. Bapi on the Befago Kingdom, no more makeups in San Romano. What my hodo cranida, and so you as a vessel. A Gamma womb, lesbianism. Just a bisexual San Romano. What I say, Azani 419 San Romano, now won't be. And so about the Christian, or also make you mind. Wa come one penny, or whom woman or crown pedia. Sir, dear me, in an Miss Sam, Miss Sure, some could you win the Christian. Now, never papa over Shiame. But what I say, it's in an easy, sir. Moesha Budon was such a why you say, you know, Baba Christo, yeah, sir. Christian, Chidia, well, Sika, Nana, I saw you a Ghana, 100 years in Nipa 4 Penako heaven. I saw you a Ghana. Ghana, how 100 years in Nipa 4 Penako heaven. The idea of suddenly by the Obuano and conform you in the church. Any 100 years of making a church in Ghana, any part 4 pay. And Tibusa, who said, who are these 4 people? Oh, my heaven. And I want say, this thing, it moves out to the men of God over there. And I said, Yamen Kwani, Yamedi for my share to say, what my Ghana. At the end of the year, as men of God and as leaders in the fraternity of the Christianity way, at the end of the year, and the support you begin TV to catch us a Bible crown and year, Juma. So for now, and now TV will be asked and one of the I don't know, can I walk a I saw what it be to be but say, Bible, you could say a ordinary storybook. And yet, be an Abraham Bemo in Nanam said, you shall man. So what you say? It is always San Manuman, the San year when you know that. And you may be the set a member in Maba when him. Sir, would you about 2 years ago? 1 year Silequia, Unya da way Silegon, 1 year Silequia, Sir Christ like wouldn't them be, Sir Range over wouldn't them be, and you know Barbia, Sabin Prediasa. Who should fit in the cheese by permanent so you do 10 years Quasaka, I want him into, and so not him know them. Because of Odnasia Koje, or the Nutua Koje, or Sled Yama minister be honorable be. What you say? Will be a worse can you or Dada and Hood Yaman. And because of some of who went to a member be and show my no. What you see, be lines at 2 amount for cause amount for Befrey. Because of this slave queen, a member be and share a no. Or maybe quite to be a mamma crab because of this slave queens. Okay, yeah, ten na yen share. But if for yeah, voice here go tie by Moesha Budon. Ne papa na to one no ewo ho no. Say we high dine at their man. $3,000 a month. A dine kese pa dem mu tre dem mu white say a dine anka say see o mansion. And they say for a year or the $360,000 each year sa dine no ka. Yeah, pedi nyam ye dwuma. Me but also for the unya me so dwuma na hu sika baba ye fa mo hia de no anya asem. Say that sika we no say we tua na dan ka so na say won't be into aso ntua ka nti say tua na say see I want to film. Ti bi say
Slay queen no say ya dia wo to de ni je wo ma we wa high diamond wo sika no wan fan hye wo nsa say wo je me so pass o shani sakra ko no amu no e discuss say so ko high sa dan no but what the high dan e ma etwa ho ka ko this one no abeka se won tue biem e tell nti na wo hwa me ma no so mo fa slay queen so mo amutu sa na mo no na say e ma japadi ya ebi dia ti say di nkra bi pa pofu na bo ho ebi nso dia ye tra pato ati ase wodi busa say e ma bebere na ne wo wiase e die na be ma ni hu wo nti o ti sa sika pudo no ko rente dan de ma oba ani ti no fa mo oba no so o pe no ono da bi o say wa kwa akoya ma wo e na odi ki sa so nsem me do wo dan ni wo be konkwa na papa no wo yire wo ma e to da kwa na yire betima di ma ne bia da ampa so pe so yiwe ma onye da e die na be wo sile kwini mu a wo yire ankasa oni bi nana until now can Proverbs chapter 6 verse 26 Bible say esa no ba dwamanfo nchi obani ma be di pan sin so what you say enam oba dwamanfo nchi obani ma obedi pan sin na nkadie ne ba gigew as opani a wo animunyam now de wa adwe no uyunsu adwen say the ways of the prostitute na radical man sem nyina no e the same thing hwe ekwan a Delilah faso Part what you say? O show mo kwa nyina. E man no mobile mo no bodwa, o show mo kwa nyina. Just e mobo. Ewi ye ne nyafe. Jezebel e kwa fa so e nyafe. Na wie ye. Eti ena nso beka se asofo ni bi ka ho. Omo ka ho kwan ben so. Osofo ba be gina TV so abeton ka che ne mekoni esuru bisa. Nyame asam no ode ama ne so mekan on kada. Ena sa asori no so na sa sile kun so omko. Ena betua bo bebo afode betua tight be ye wei be ba nyame asam no ubedi yie we be ye wei mi wura sunsun ya da mi hu wei but the rule nyame asam ye nkan kyerɛw enjo no ono ti won kwa pasta no ko nya no a wone ne be twempena na o tia se so ko no gina o ta no so nya no ne be twempena okay ena no ye ntiga na oba bi be di ba social media se ne sofuo preach a onya no a se de ne ho ye ne de onya no ne to ne mpaso a ti aso da mu ti aso dem asemo ti na hwe we nyina ade mpa na ekire the youth amoba ana so mo masisu am peso mo bobra de ne be kire o oni be ma na ye nto we ma oni be ma nye wi aye but oba bia or respect nyame obu ne ho onja ne ho ma sa keke ansa be hu oba dross kura na nye easy bra wa bre ni ska wo tua enye easy ba na de eye foche 5 cd ubedi bi 10 cd ubedi bi 15 cd e ho de ma me fo mo nyini no so ati ase 15 cd is there okwala pass ya sa ofu anyo mo no me sile quincy 5 cd ubedi bi 10 cd 15 20 30 cd et one ka so ba na nka so ogina ono why be to say atantan de what you say mitio that be to say atantan de odi ni Ghana ne be to social media na abrofo arabfo ko toilet egu oba bi anu yanti o man mu a so what you say et we nyina free eno mo mo so aye ko Dubai unim dom ko Dubai o ya ma ye ho so aye ko Dubai ye ko holidays Dubai unim dom ko Dubai o na wa me ba na dollar si pocho na se so mo no mo dia ba et abrabo bia wulidi bia you pay for it eye papa o eye boni you pay for it on the day of judgment one satchro still na what satchra one satchra enkonya ne da wo so na wa otinya me mukura no Satan be so be ko heaven ho odi amane atete tese enuma bebre e no be taho na wan ka so free ne kingdom mu aba light enti ba ko e battle wa dwen honhom okra unipadua it is a two ways aye battle on one ka so 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 ko to do mo si aye ba na bi so for me ka mo say eye edumedi aye di ene nkomo ye di ni efa Moesha Don the second attempt say we commit suicide I just say for according to ntia yes second video e ko hwe ye no na bi so for na according to her voice no watch that wo konom eye Parazone a bleaching agent at say ye di sinyama oh my God me dey scrub me see the account na say enu bi eno kofa ya and wonom edieku no ho a
onya aboafo eso ni mu a sabdo mu na kopem wa ya sabdo woche ayarehwe eno a na edi won komo na odi from saba osupiem amanfo dodo na kasa dabi first attempt aba sene na waye wo mu kasa na wo kasa second attempt aba utie voice e kotie kwa ba wo kira enough fokro no mu etifi on the way wo atia chomu ewu akọ so otwa obi deliverance ni de kika wono sene wo ye no akwete de na adwumu ka kakra betima ba se obi adwumu ka na otimi ka se masakira adwumu ka etimi ko obi so se o bodam na o ka se masaka because do na esu se enkebe ya nke efa ne comment a wo so ko check na adwumu ansa na bibi eni a ye de aye no nana unse emani bebiri na yusu nuru meme de meka no kore emani bebiri na yusu nuru emani almost 90 of them omu yusu aturu na benya minister otene convoy de me yasan ketwa minister ye de na san kurema bin wo ayi ekure bi ase wati ase wakotena krokodile bi so akogura nsamampo makọ bin ho no sile kwa de na be na benya no so wati ase ento omu yusu nuru and then no so be spire open say Satan wajimi wati ase wo akwaji aden dia enriche ho until the end of them osenkafo say vanity upon vanity ubenye wiase japade nyina na be hwero kra e de mfaso ne wo so yina na udi hwe enwuma abago akwai ena na me hu na ne video ba ko ne Kwame Eugene o fefe ne to dada na nufu wo so no me se awurade oba ya wiye me ka ye ni 2 weeks me ka ye me ne me yere ti o me ka ye ni 2 weeks e ne be tu dwa so what you say enti man be bre na yusu nyuro high powers are ultimate sure ba sure ba ni mana ai se wo dezi na oni me nkanta ya bebre ya enya wo sure ba na ai se wo dezi na wo so dan no hontem now start be se be chuan bon pai ultimate sure ba nim say na ye se woni su chiu nana woni mu enuru ama ni yusu woni mu nuru ama ni yusu woni mu nuru ultimate sure ba bi enim say ti am ntem pie rough off wo sure ba bi enim say woni so start chiu say high powers and you ma what you should it's while you solid on your ground sir obe nu asisi a and onu pe oba be a slave to her or bowa obeye or nikura no kaseti a obeti because there is a power working and as our power never working over you na say obe you should adi wa nya de wo pe no awieye eni bia na ehuni we kwad wa loki kura na adua torche ya maka anyam no ya muenya ka accident uni mama mfo amani o mahunu odi ya say mudi line tudwa na mo amanfo fresh mu a wo mo ebre wo mo nanti no so ni amani o mu hunu yi na ono boso na oda ono wa kwa do so ono wa bie na ya ase ache no no so ne ko ado ono so wa wo hu mo beja na no beja it goes out there e man o mu yi o ma furuma yi o ma ya ase yi o mo to ase eyi your man no omo here very careful spiritual ewura sa man edu omo ye adwuma daily basis obetima we do be adwuma sa 10 years awie nu awasɛ mu okumu nti eya kra po se na adwumu na se we grad omo di akyɛ no obehu na wie ye o de bo ene date na wie ye na nti na se Kristo no afa no Kristo fa no nti nye papa bia ama Kristo na o fa no o ka mani man sa no afa Yesu Bible say no no scripture say emuna wakwa manim ote wo no oserew wo bre na wo sufra no ote wo no oserew emuna na wo ya baba wa ne ye tufu no ede na wo kan ede na emuna na wo ye abranche na ye tufu no ede na wo kan ebi kwa ti wo sa asofo ye nkwasiafo asofo ye jimifo enti ade nti na ne wakwa adwa mu a mo presofo nche na ko o se na de ne tie no oni pa no na brabo o submit no o ala no ed no ma wiase and on your home and nam. Make us almost 90% of the slave queens are home and no nam. On your back, koda, near quack then duplex at the amount. Within some seconds, flash. You sell almost $500,000 cut the amount. Say you should. Now, I be been to you. Bibi, Ayana, woman cry, said, every young. Obi kwa de moja tuna no di wi moja. Because and you man now you see the a time a say you pay for it. If you are coach man so call bosom and say e wura po asiko your man no ye man say we ye say na beba because of your kwako paint e bi so akwa yan kan kyerɛw
ye the spirit in be wura ye be use you as a vessel enti ye wo pɛ no ɛno an wanya na what you say wo de wakono so de no wanya enti ono so pɛ no de wo ye aha it is time to pay for them and omom du moja na betwa so oh okay what you say umoja and omom betwa so uso no usisi a pai na ko straight enti wetin ma ba say o do onye yie dia like ebe ni say ya say na wo ke ne de ordinary ko wi ye repenting ya no nana amanfo mu tie nhye no so ye repenting any ano keke na say yesu otu na mo wa tonton no nyema wo ni nyema onya ni ntare wo de bi atete fache on fama ayi sa orphanage mu on ton on fama mu na say wa ye bi kwa ni nyina ni sika ni die odi ekwambonu sunya akwa se konfo agrada ade ni bi ekwamboni onya so di pe sika nyina no let it go what you say let it go enti no wan kasa no oba be sase no oba be start from class 1 ho ena di ahotsiri fitai bi be wuraw so ni Kristo be nante enti wona be hu de ya de kwani enti se won tibi de anu wa return back na what you say enti a whole lot Me pomacho, me be am update why. Ewo Moesha. Wait for Sally Moesha was say, God have mercy upon us. So TV so Edibiat by was say, this is so sad. This earth we live in is not there like that. No correct. Link up city so Edibiat about say. Your internet no they make the program interesting. Oh okay, yeah check it. Your engineers no check it. That's it. Obo Josephine or say na to say Tafano or say hi, hope you guys are doing well. Please, my little contribution is about choices that we make as individuals from poor and rich homes. Let's remind ourselves that the choices that we make has an impact. I just want to say I think say Tafano there but say so we use kenyo so you nyeni wa bra bo wo bonya na si o decision so gina ya wo si wa babom se wo fa benku se wo fa nifa esi so ti de obeye bia hu tutu so e ne beba so onu ya adwo sa kwan so 100% etu obi ntimi fa kwan bon bi so na de se o me hu no se da bi e bia me fa na nyenti me chia akofa kwan tre no obi ntimi nya ni sa akofa pambon so be chia be fa tene so ade o fa pambon ni sunya na be hwere ebe shiro hwihwima de yakoso so pati ase empire nkotu mampo America okay pati ase you Matthew safe na sabre yenuanom a womo enam abonten so di adwenche fa sofo so a wono de ma okay Moesha Moesha nsem ya na to bi bese wono so enche na adwen wo ho na hello yeah etisan yo mete won ka etisan yo ye ko si se o kasa hello minia yeah etisan Minya to say hello me tonka wo betimi akasa mi tie o it's a line no so na man for do na e gina 20 there's a I tight pa e be hwe ya kwafo awowo a YouTube chat ni mo no so comment or there about say this is very sad but hope it serves as deterrent to others. I also be saying Moesha de ko bi be fa ehon esua bibi efim nanu adaye tie ya na say nya issue bi abawe bi to aba esufi oso no dia fekra na hye nim kran say say queen no onye ne ye pa because no say bibi wom enti na say ye hu ni say obi ya hwe asenti no obi be fa wan sacha no say de na ye no kre unse na unse enani pa na no ye penkwase ade ye ekwanya wonua fa so a ohuna mane na o nani nyina tutu aka ne nsem na wo wu no because of meka edan
ɛdan no kora baabi a no bɛto uti bɛto kora no ɛmpa no so kora baabi kakraa bi na bɛda so ate aseɛ kaa no ahia na wobɛtwi ahia na wobɛtwi wɔ wiase baabi a bible sɛ deɛ ɔpa adeɛ nya no amfa kwantene no so no ɔte sɛ akokɔhwe deɛ ɔbutu nkusia nyɛ ɔna toyɛ so enti ɛkwan a bɛfa so wawie yɛ na bɛkyerɛ nti adɛn nti na wo sa abrabɔ sa mfa kristo nsa aseɛ ɔdo bɛkɔ no bɔkɔɔ the master sailor ɔdo bɛakɔduru to your destination wobɛhyira wo ɔma woanya wo ho tam korɔ ɔbɛma woayɛ okay in life so ate aseɛ amanfoɔ kɔ abɛkɔ bi yɛdidi a wo nso bɛdidi bi but ɛnyɛ to the other way round Odifo so say ojidi say ekom okrom o. Ekom okrom ba. Na no de nikan kra ko page ma kra obi nyi ho. Na ekom okrom ba. Wo de fehwe ekwan ya ofa so. Em say enya ba ko bi ewo eye line so hello. Yeah, me tell ka obetimi akasa o. Okay, na man so nche na adwen man fa ne to so no kasa bi Oh, betime man akasa won fa ne futuo ntudwa Hello, mommy. Mommy, what life you tie unti fa unsem to jawai. Na mami mami e beda wase we futo ne mu ohwam nyame hira pa yo ye da se Oh, ye be sure nim say wo de beba ye da se na odifo ye hwe ye Moesha nsem ya eso ebra na wo wiase mu a se wo konkan wo de ne body de nyema se no wo so no na ne yonkofo bebre obi asora moyi de se obi apeso ne ntwa picture obi apeso ne nante wo fa ha ye di nechi wo na mi se di nechi asem to no se wo sachira efida odi tu just was sachira ana ehun se ne nafofo ensema ye pasa ama enne cramp si obi ebeja no se o mi na sesi a me gina no ho a me hwe no no wontimi nyi obi sa odinta adentina pedodo no obi kase sesi a no wehu han no oba han mu a na ese adane atamfo nsem ewo ne na yonkofo entem se nana me da wano ase Bible say Proverbs 18 verse 24 Bible say the offer namfo pii no e de sei ono ankasa no the offer namfo pii no o de sei no ho but adamfo do wa offer mo chen onua na wati ase me too enti no akania wo wiase no namfo onya onyina no they were just close to you because of bibi ombenya afiri ho but wati ase ana hu say na last no kasa or the man bi call party
or introduce man bi prominent men in our society. So what you say? Na a whole lot. Bebre na no baby on benya again nti. Enye ono particular say wo no ye ba as a good friend to you. Nipa no subi ni e di echire. Sa na nipa tie. What you say? Ye wo ho na ye den nti ni ye ba ye be ti edi. What you say? Enti your fan na pini de say no but ye wadamfo do within them a ono de openasem truly. Ene no so e be ye din. Edam ba bam na adwea tochi na de okwa akoye. Na obetera ne na ochine bi ode sika nkowo a na ye omampo. But what you say? Enu nti na say o bobra no o pick up abrabo na so fa Kristo nko adamfo. Ebeya fa Kristo adamfo. Ono kara asem che na won kan twiro bia. Hwe se dia abawe nsem ba e ba bi ekodu yi within a flash. So what you say? Na attend the whole Ghana. But oye papa entene sa. But eye boni nti no. Ti na ba penifo ku be se dudu ani sande osuta krache. Se sika wo ho. Sika nso freedom. So what you say? The owa bro e no won kokko bebiri. E freedom. Enti eta wo ne de obenya man bi. E man bi kwa de omu ba be sesew. So what you say? O mpekwa de omu ba be sesew. Ma ye meye sema ma ye me ba na wo de omu pe. Once na de ni na che. Enti de oso takrache no e do mani san. Enti wo se eye onkwa na obai. Onkwa na ma me wo. Enti adenti na wo nsonson wo na wo mo obra. Ti se ankonam na ubedi dudu echi edo ba kosa nyuma wo. Me bi ye so se Moesha no odie ni namfuo bi echi ene ma ne kogure. So wo no aga sa ditu dwa bra okoku no dedi kan so obi kra na kire no no wo no ai bo no homoden ye ne wadwuma na nkoyie. Enti bi sa di panon so mfa no nso begina. Onse na de nche bi ofa namfu pi no ode se ono ane ho because of okonya sa namfu ni to be bia na bra ba akwa wi enka konya adamfo e badwemba ebia menua abraboma ye de mumye nkobɔ mpaye ye nsumu nya no so ye ngusu mo mpaye na nyame beye ba ne nti sa shopwa no kwa aso de mo kwa opaye wo no ada because of ube bia kakraka what you see ube bi susu ono so de okira no echi no their ways are very what you see won ways na ye bibi ye ho enti wan hwe yin na koto makwan mu Bible say obadwa manfo bia asamando ena ne nan tutukuro na enkwa kwan onko da. So what you say munim say coronavirus aba HIV virus enso wo system nim. So what you say enti enye nsua hunu anase enye adesuade e de mawo wo de hwe HIV virus ba yi ena menya bi afekwa na tia tese enti wo se mu say there is a thick spiritual backup a back ade no enye ni keke obi ntimi nsore silekwi ntimi onko butu se be ma fa be ma semeto na ene menna onya da. There is a spiritual backup. Once na den chen ye di wura wa na ye di wura because uma ho kwan emra ya abrantie no wanfu akwan na so ya ba wanfu akwan nse nyame nsa unante se de wiase akon no pe once na den chen eti a full spiritual backup wanya ahwe yi na kotom ntintan de no anu no wo mo be sell what you say wo mo be wia no makun asa ede ma miensa all the demons ede ma miensa eti so wonu aka se mu krampo no ni mu krampo no sheda nyi ntum se wasakrampo a enti dia bedu nyame ntimi nyina na ya mintimi ka se okay amanfo bi o mo bobo mpaye ade ama no wo mo didi o mo nya woni mo de bom ntimi fa so de ade abaye we na ese we gina na wakasa ma wo mo a mo di wo mo asasa ba mu nse boni mu no mu ntu nyame ntimi nje no nana busa won se amanfo no mo bom mpaye ama wo wakoma akodi hinfa omo bom mpaye ama no so no problem me ba wo me kira ni mo ba wo mo bom mpaye di ama wo wa ade ni tua oto no what you say atente wo tua oto no wo wakoma e wo hinfa wa adwene e wo hinfa usunsum okra onipaduan e wo hinfa Bible say nipadua e Kristo asore dan na de obese nipadua ne Kristo be ne de yi obese onu amu first nipadua no wase no secondly minim so okoye rituals okoye nyankoma de koye sa adwuma ni bia dem de bia ba fa ho ena won ne nanfo nso okonya wo mo no fa no mo de abayo ne koi onse na de ni nyina ate no
him for na down for kusia no kane no him for no de ni wurai e na sa doctor na o se baby pumping man no to no na wie ye nyama sa doctor na o ti wo pumping man no to e pump mamu anu funu na wie ye nyama ono so anatembo won ntamimu na de o ya boss wo na temu warade ni mu a wa wo podi ade se oba no to pump na nufu na na nya ize o ewiase na da o sa na mu nsam o dia o contract wa ja ne se e ma na be pump o moto 200 million 300 million ni ya pump ye ni ye mu a ti sa ade yi na awieye na mobo yenhwe eya abrantie Ibra 1 among for dream say abrantie from nyama bi a wa ye pe no mu ni so no anga se mu na adwumu kandada but o de betu just say Moesha said wo kom nu ebeye dambo complete as say no hun ton obi ni biase mi ko betimi enya wo je age ama no san say wo ko India just look at this according abrantie mebo abrantie na mu abante na mu no no ho problem ho dada I don't know no problem no nya ba a wo kasa asem say abayo no onye ye da obebo dam sense India no okoye no tumi okoje won na bro no so ntine se sa na bebe ye fa no kra ento nchen Christopher to say ye ohima mercy wo nyum tuni Christo ni nyum tuni obeka say abayo Moesha no ogina obunsam ni Nyankopon temates wo mu pre on say na meka endi sa aprapri ese no ni so Nyankopon so no wo tumi esina tinya ene dia branche kantine se Nyankopon pa endi abayo onye okay emra Moses wuye na emu wo hu de si Bible say na ye pre Moses mu hu so ati ase we do ti ase o emfa o ti ase a wo kra no ena meka se wo ti ase wo kra no e die na wo de koye ye ese so wo sacha so betimi achi akra de amanyanko ena wa sacha nso no o free the demonic the dark side ever the kingdom of light here wo mu no betwe sa akopim so bewu once na de ni nyina ante no enti honest one tintima you go back to them because some betwe sa twetan akwaso bia wakakodi edua na ka diabetes obewu once na de ni nyina ante aho mu ni nya ya hodo kra ya keji wa wu na nkasa no hierarchy gina ho a ye be fa umu na nkasa de aban enye easy enti na rade say die onim say onim papa no anya na ede ma no boni wo be kwana Moesha ne maame ne papa wo mo ye awisia ni nyanka bia na say obi a ye ni bi ye tie be bi koma ye mpa ye ho asem ni maame de wo film ni papa na wote ase once na de ni nya atem enti from the foundation of the grassroots no awofo ni bi mpa mo asem but enya some shifting be a babu sheni munchi ena nkwala no so they take their own destiny into their own hands it abrabo no boy said ye ebe favor but ye wo kwan bi wa tin woni pan so but awiye no eyowu wa konya honorable enana me one of the interviews if you need a hookup or if you need a link up with this my number I will link you up me cho he ni di mi say urade enti on my way ye di si wo se eye Kristo man es o man ni nyina ti eye adwaman sika ni bere eduabo akohwibura o man ni nyina afuruma wo enti wo hwe ba bia enye o man ga na edi rival kwa it's time some mpanimfo no so sori mpanimfo no so na wo mo ye ayifu yi so ati ase ye gu ma tu igu mu yi onse na de ne tie no sile Kristo wuri tina pani ni sile so de nsai ne nsabo bretinti nunu na som sa na bo 55 anu bia wade check isika gum se po osan ma wa onwe ho wasa enche be course sa from generation to generation yo odi for ade me bi sai na anu ya na me hwe nim se me sabe kan me nyanti me se sisu asan emu kaka ade se Moesha sa trapa ba Kristo mu a emfasodie edema Kristo som emfasodie edema nyame ahinde mu asofo krampo na yerunyam hyedema musanse mu so mu ka ubi ena Kristo som atinti mo man ganem en wo sa yere akọ na chi kura na so wewu bem kura na owo kwa emfasodie edema obonsam ena na pomfo enti ade enti na asofo no instead of so mu hwehwe ne boni bi a wedi ne ensusu asofo no mu nka muti mmom
na munye baako nyina emma apayo na de ntina ebi mu mbe so meba out so mbe gina ma no say empaye mu krampa no mo fa npo e na fantitie deliverance mu na watimi nya ho to no wagina ma nyankopon mu na meba o nana asofo na de be fa deliverance o mo join no ko take no nana na asofo no oba be gina mo join no ko take no no shi isu agbalagba e na ode ye na asori ti obi ent ye de bosom tu bosom ye de bayi tu bayi o mu nyina e keji wanfo enti obi antri edman but say abayo ni repenti from nukure huhumu so what you say nukure huhumu enye ni so or repenti from nukure huhumu e na enye bibi na be bo no e na mpofu mo se masachira de ya eni na Kristo betima bam e je na me ka say one repenti for every repentance emna obadwamanfo ekoto no se ye di mika kosi na body na Yesu ka che obadwamanfo no o si na emom ko na nkodi boni bi na dia so che anya de yi amma wo so enti busa wo se Moesha ne ti Ghana asofo mprichi ma ne ntie da onti se asofo ye asore da onti se asofo ye crusade da ona se wo ka ne ta meba nana na empo ni fie no oche no TV o so hu se sofo bi ye asore da onti se ye Kenya me se mo man Ghana mu da hu se bebre na man bebre na bubu nua go masum on watira de ye tro ye ntunifo so what you say or your boss on its own oba no anka say your boss enti ye nka na asem ye monitor so de ye ope eno ye eye no ono ne life enti Ghana otina ye me fa say 20 years yi wante se ye Kenya me asem wante se ye preach adwamamo wante se ye preach sa no manuma we sika ni bi wante bi ena empo no say eye pressure the bar no so na so bi hwamia obeka sofo ebia foundation egusi ofim na emunye obi abusu emunye o ba ye di Kristo tin kakra say we will make the greater part and say be make a good massive change in the family but ye fiti preocupa empody yesi mucha beba preocupa no boom uda VH mu preocupa no boom uda almost $500,000 hey na wan koto be da nana empany for wan koto a obe da unim sa kwan we nyina you choose your own path unim say erade wo unim say Satan wo and now choose your path because of sika eya haban we beto yi ukọ the demonic kingdom the realms are sika ya haban once na dey na atem eya haban vanity upon vanity unya etimi kọ Bible says sika won tama etimi tu and now hwe so yi a etimi nyi di owo nyansa no odi sika buo nyam adwuma sa no Bible ne kan enti busa ho se entoba yinyi we hunu se asofo o manganem edu Sunday amanfo kwa so no mo nam clubhouse edu Friday amanfo bom pae no mo chele o mo pape wo mu sile na wo se na de nyina che no enti ni Kristo wo ho o tina komwam ne ma bebre na bom pae bebre ba kakre no be peki o maye ne dia Bible say wo mom ye Kristo de no aso mo nso de da enti unim Kristo apan ana wo twisu ankasa on path say me ma kwan me nante suni Bible say ekwan wo ati ne woni parent but awie ye no eyowu wo twisu apan enu akwa kodu kwantia ena edoma kire so nsraban ena si Kristo mama me nsa so fine ye nsa kira ne animu nana Bible say me hwe ohia ne nem fa ngeje ne emu atema no dabi Kristo se mi na me hwa akoma mu ehwa adwinim papa wa akoma sawo ne nyinam ehwem people can pretend a lot and ono ti aso dem so asachara nko be ko no butu obire so ono ti aso dem so asachara be ko no ne mpra se edem sun sawo on se na de ntia enti adanko da adoi onunu asere enye bibia wo de mum yanka enye bibia nka ba we be sachara enye bibia nana slave queens ono mo bobre nyina hun se ba won de slave queens ni be kasa na mo do mo time ba o mo de kwa be we sadan he one more time o mo mo fe futu on free nana me say 5 years to come Ghana ye be boy ensema ma urade 5 years to come ade ne be sintie bobo yensem me dia me nka but ebeba afiance na time na du a ade ne ba be amfodu di a kire ye
na wanka ema mo nsakira mo atwen emfo mo akwa ma Kristo na mo ankasa mo mo mabra bo no se de mo ankasa mo pe uwa nana beyond the flesh of corruption uwa u kansa gubu a asama do ho Hades ho Apollyon dabre ho wan ba wiase mpo ankeye eye bebre se asase da tisi ye tiso se e de ma ya ankasa ye ho ana se ewiase na ye wo ho no ye wo ho de ma ya ankasa ye ho enti sa o obi sa ase na wo do na nti so or the rules the principles e de egu se be ba wo ye me de ye dia fawe so unim bible kwa be kom kwa no ni bible da ne de unim nyame akwan e na unim se ta akwan ba bia wonyi adui ye me pa otinye mfa nyame asem nsem nana anya adwuma bible say me ma de omutie ma asem ati aso mu tru mu firi bone ho etu otie nyame asem mo 20 years me gwa de makwa akiri e bia 10 years 10 years listening to the gospel of Christ one repented bibi be bold ya upetu ayese wa sachera wa ma nsa so there be wodi fo be ka say akwa say nyame ba udi Kristo ati akwa ebon bu nsa wotiwa utigwa he de yi ebufo but what the same thing happened to the opposite uwo wiase na wankasa nim se na hotie we obi anim se wankasa wadwu hu nim se na hotie now the abasa masachera who believe you nana who believe you and as what sachera mpanyampa with time you know it unse be eneno bebre ti aso dem si asachera bebre na ho si asachera o ti bi petu no ho o ti bu so ba we de wa bo adwama na ya bo sia wo be ko so o ye Mary Magdalene o man nsa so what you say yo na bushafo ye setie eye yenuanu mo makopie mu e wakra wo so adwenche o ensa kai a mo de pray hello yeah me ne ba o yeah me wa ha mi tie o pa yeah ma me bisa ba wa be ka me sa wa no so person di ekutu on sam afo e ma eye omo hwe te fia okay na ni din de say ni enchia no montumu na mumpe bibi na monye sese apia water kwa auto e mo sika sese apia water aye sika montumu na mema na aba no sese amujo TV so a sa opportunity sa niama ni ntino ama mema na na mukuro mu no omu nyina ya saka wafo sese a wa ko shia bema wani wo aye bibi ma anko se wunya niye oba mini watu niyem na okohia ugua wodi be hia nyansa monta aduma nye yesi oba kata unsie na mai wana aba no omu yi omu ugua abonti oba na mkura na ni twegu abonti ma me nyese wuke omu bo nyum kra na omu serious tani amani nyina sa abai obande so ni zani ni mu obande because I'm TV so obi born you na ni change na guo o sa tale on sa pant o se nika on sa pant o se show your so mark I know nyenye sa nyan kupon boy ya ma ye guna mi ni mo se mai wa ba nti mo sakra e mai wa mo sakra sa nya sa mo be hia ne ye hia na mo be duma na mo nya mo fa ni mo nsi mo pampemu na no so tintin shy I shall buy one was a lesson in the cinema. I shall stab you on a secret. Now I'm a gunner, ya gramun sacra. Embra. Now my one abana, or moon woman met because students. And your mom born young woman, or no woman says, yeah, we are see, I say no. Because you are the my one born, you know, dear, what say you are too much. This is about Tia Robert. Tia Robert in your nose. Or the boy, because I said about Tia Robert. Monsisa, my waba. Mammy, o mate. Now I get away. Get your Wuko. One, Louis Abony. Abony, you would have born you, son. I dare see the accident is young and I'm not going to know Simon. You are in the cat at the boy. Not in Papa, not even in Fort, not anywhere. Well, God, about a friend of Basinko.
go same year in my wa go so tla no mama ya mi o bye 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 yo mami o ma te pa ye da se some kese there so when pia bonsia ana obo ma say nsem bi wo ha wan la sa wo so an pia na wo te say amount for nsem amount for bobo wa fa ye ado for ye gusu de amount for put on sem efa e Moesha ho sem no nti ni ya baleta na kan so after okay yate ye da se na mi hira mo uti dem o ye mami no e kan Nana. Okay, when you be for wo mu that's it. Now, yes, and some my mammy can't yet say, ma, woman, ye to nom, videos, will be shut at the pow, she crying, she, as a woman did on in our bar, and I'm and my one essay. Now, very collection will musa. Nana, maybe I can't say, baby, both young to for gospel musicians, we are for women in our teaching the gospel musicians. Gospel musicians, both. Nana, they TV no maybe. I'm beginning to know dress somebody now. One man can say, man, what an angasa. Gospel musicians, a man and a man. At ya say, or Bema to be beginning anything who rasta. Samuel Tunyaman. Gospel musician. Ghana. I don't yet Ghana. I heard TV Libya. And Mary says, and Tadia ya papa on my woman who ya hippie. So what ya say, what to be sure gospel musician dress or did you to Miss Oranga son to human young couple? Because of Sikabi no pay. And now baby as a foreign so as I begin and say, draw superior to a dada ya hamu, said jeans string, said you said high top was a clap top with you. And Kagana, the baby may have high life for, and Kayamun Saduma baby. Check to Mutu no about to that way, or buy Yasi in the goo or Bernu for Yahipi, a big crabrasia cry and say. First, a pie you won't be, and you work from all this. And a Ghana music industry is way no more pay. A man you won't choose begin TV, no should yeah, twa cassia, yeah, my hem, no begging or shen I have, I can never yo, and you're Jamai. It's TV in the bar, gospel for the bar, high life for the bar, and to Mamusa and the Empire winning. A life fireball, but your culture and Tessa, and your quack for America for culture, Germany for London for culture, Yababi radium, and you have to hear the national. And got first a rama bedumu bonumua. Ube won the dross. Ye, who win the Brazil, Cabani city to a public wojo nation. And you must say, there, Bernard Yatopa, I don't quasianum or my acres to Sumayu, and quasianum yepe. Your man was a same funny, that's an name funny echo. Also, I didn't answer. Ye need that, ye need future. Your future in an omujina, we go my helm. Ebi ya born 1, born 2, born 3. Because of Saudi Manuma winning na. Also, I didn't answer. Okay. Na ni nyemu ni yedi Moesha nsem no ko na wi ye no ye hwe. Sesi ano Moesha wabedu impepenso so ye se wasa I try so oku no bi ma wakoda ayansabia. Enti sabre what's the way forward for her? Say esi ano mu be sorry asofo mu be sorry atie gire mu ana say me be sorry ade. Ana me ametie me be sorry ade. Odifo me bawo me be sorry ade. Se wo tie gire mama no me bawo islego na no te asori ni islego. Oh so for me bawo me ma se me play o. Ba bia no te wo islego asori ni the vicinity ho. Nyamitim popa na woka no han. Nyamitim popa ba bia no te no asori ni ho. Ana se ba bia no ne ma ne ko no. Wo be omo ko de bia wo be hu asori oloro kwan no. Se nim se na kwan na mfa asori kwan. Wo ko club wo ko ha se o hon ma asori kwan ni wo. Unim se nyame wo e na wo choose path. Na wati ade na se. It is what choose path wa. Me ameti ade me ya odai. Me ameti amedi nyame ase. Empo ye ka nyame ase no kwa ampa they don't listen. They rather insult us. Na we asema wo kan se se atwema dua kosi ebribi so Paul bread. Na Paul so saa won ye se ewudie dan so bibi boni bia bi odibi. Na so na so oyosofo so kosi se wo share Jesus empofiri mebra wo ko Damascus
ono so de sa no go di boni anu wo hia Jesus e wo kwan so wo atatra Paul de mo je tum Paul nsem kura mo preachi there be Paul de no Erade edify say osachrai what you say e han ne to no so but what you say e han ne to no so na ne ebo na nifra ne Erade say ne say onkukura bi ase obako hu na ko adifo no mo mpa ma ne ne nti ti Moesha de da ne yare so de nde mu mfa ne say me na wa bo abra boboni a wa dupu amanfo a de nya ho tam wa nu wa ya sia tafre hu bia ana yenim de ba na akroku na asia ma yenim so ko sia okote fo de bia din ba ba ya no so asachara de we don't know eti se dim tini mu mmoa onse na bibi senti ne ebuse Erade enu tini wa difo in times like this ne ebuse Erade onse na de ne tie no metie wo no chusu path onse na de ne tie no metie enu wa fo wa kwan na fo anu akwa akoto nyoma wo kwan nim eno nipa no so na kwan tia so no no so kɔ nim kakran ba audio person di full vim ekodu ba bi akwan nti sa na won se na de tie metie me so fo amati ade de na me ya ma me koto je na me sere Erade pa obejew ompa obejai sa na ansam tie ono ode na akwan ato enu nti na manfo bi use Quran ebi use Holy Bible okay ebi ya Hare Krishna Aladuna Hinduism Buddhism ode na akwan ato enti ye wo fin se ma no fa na awiye no ho na bon so ba bi na boss ro ba asase enti so atwusu akwan na enioma sisi ni tirasi amawa you find a better church, a real church of God. Na ne tebie mu obede hu this is real, this is not real. We a fresh beginner, new convert. Obede hu say we fi nyame we fi nyame. Oni awfo. Oni nuanom. Ne namfo oni namfo. Un say enen aba be ye fi bi e da wo say asofo nyina anye papa, adifo nyina anye papa. But papa ni shawum. Wo mo ye papa e hardly to find. And I know I call top of man me preaching. Come and see. A real teaching, a real preaching out from the Bible direct. And no company pass that. What you say? Now, baby, come out, break, loose, and you loose. Only pan you are tied in the show up was you are chaining war. Before go share. There's a 7 hierarchies of Lucifer. Asmodeus Bejinawa, the demon conjurer gambling is an asopone, chachanis are murder man is out for 1 night. You can you stand? And you easy. Can you break and lose as him? You are the 4 horn. A boy Israel. And then almost at the 4 horn of Lucifer, north, south, east, and west. One will take you hold of you. So, one moment, what now do power so demons, evil spirits, a bosom altars, no more. And I was submit to do what I come say, Minio me pemoa, and almost I call moi. So, a time for harvest. And some more harvest here, I may say anything. It goes out there to a comfort. One more credits if one chain, one more get Yoma, one more buy it goes out to them. Every young Aviansana, ye produce for us. And when I would when you cheat Yawana, Unanti, Unimyansa, one produce for another soft force. And then you may see it. Bible say, or bet now no sell. One children remember about Tim of the Raddy Jimmy, not one also heard your children. Emra ya branch ya baba osisunu o cassette ya masem o di masem twitwi form o di masem ya tisem tomago na new machine tiase de me nsa majew ho e na obehwe oba de selfo ho na obehwe o say we die o mu de afru ba ko ne nkwa de asuchei ama wo so so it's time so what you say it's time sir onu ankasa anya se bibi na akroki bibi na masachara na evil spirit bibi na ye na masachara de bi wonu o manam abobra e de enya ho it is time for payment wo de show bi odi busumachi show bi odi okonfo bi achi show bi odi satan ti na wi ye ne sen na wi ye eye ne sen bible de ne niankopon de na asem agu Kristo de na asem nyina agu obi odi sa ho moni nyina achi wo wi ye nyefe enti adenti na umfa Yesu prekope emna wo ba abrabo no sha abrabo na se wo de sha ase a ewia ase antimi anye no wo mo hye ne ya eno ka che se be na chi ye be hye ne ya ye be pini ye be fa ho chiri amani mbati ni nyina emu no obe kura yen obe hye ne obe boa yen cha denti na wonye ko ema bebre na nchen ye o ma do o mo ofekura chen Moesha ba o ma ye kan
Oma ye quiet. Woman share the radi beyo. So what you say? Now you fiti pause preko pa. Moja beba. Moja ebeba. Moja ebeba mpa. Tafano or say no matter amount of weakened country we live in doesn't mean we should think ahead of the wages of bad habits. I mentioned until the opera say by me a shop or Casadia Fase. Fountain and Yaman Koye, Untimin Casa Nuntina would dine when Bonnie Edina, Ninyamono, Odifo, Commoni, the baby, and the son internet. So we'll find out ways in semi person won't find to jail, so if you two coins. So first, me a shop for any tea for night in community. And you may a year massively. Yes, Sedamo, or mine we, Papa we, Samusi would dishwa, woman in deal minus. No, Mamma Brabo, ye me ye. Yeshu ni adi nyina nsem fata se nyankopon ma Bible say ekwemi wa etini woni pa ni so bat awiye no ayiwu hwe ni aba Moesha budon na wiye ba bi a okekako dudu ani sande so takrache wo sikanti no bi atu adi wachi wenya ahonyade bi nti no bi atu adi wachi yankan wachi a wo se agro na ede di ofa namfo pi no ode se no rabai wei ni na mfo woni hu nyina eno magya na sikwantia bi ampeso beti ni dimpo de ofum na japade e fum de ofum ni possession bi fum bat awiye no e bi si se mesro media prophet Bernard Esia ubeti menya mo Facebook eye Bernard Esia ubeti menya me preaching say preach your top FM eye YouTube eye prophet Bernard Esia nyame asem nko a mesro hwe hu yi me number beti ma reti mo so mi ebia person no betwetwe nkomo amane bi ni nyoma bi wo ba pese di nkomo a eye 0249 631876 0249 631876 ana say 0203851633 0203851633 frame se so fo mpese me boa o me support o me sponsor o e wo nyame adwuma o ye me nyame bi sira dodo bye 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 na ebusiafo Prophet Benedict Siemono ene no etwetwe nkomo ede efa Moesha ne satraye ene amane hu ahodo a aba na akwemu atesede aba foforo kwa ne senko wo ye kunu hu biemu a ewuzafo eye Parazone bleaching agent ene de senanko wonum ede kunu hu a wakoda ayasabia woje ayahwe ewo hu na ne niemu na dwonche bebre ene bepiemu ewo mu amobo aye ede madwonche ba enia no yakopon hira musemo madmede aye kama na medi esi ne meka hu se ene de dika a wo hwe tuma GH so a omodi an subscribe sense won papa pray ede emamo na ebiemu nso no call your social media platforms Instagram Twitter so at @tumagh_ Facebook @tumagh_ Facebook na wonum so no ko follow your wo se na be ya updates bia nsema hodo etwegu we biasa fene ne de to a wonso wetimi enye bi ahwe na me metena tbede so edi ho chia me di ede na ma owusu a na nti no me gina konya so ada me director asset director BBY ade abo me chidom abo me dwede aye kama sa so ena me da me nua eye ekua broni a ono so okrom obo aye de adwenche ba aye ono so asese ono so abo me dwede aye kama engineer so mu echire cameraman na wo chinchime fidie Jamaica yamsi Jamaica one ono so abon ho mode nyame nhyira no sa so ena Teflon Don ono so eboa medwede ye kama ono ni engineer ono so the videos ne nyama e keka so na hu no video no wo phone no so no sa ena o de say na dwuma wo ye de ama wo bibia oboa ma edwede ye kama bia nhyira ena Mr. Finyakopon wo de ama mo na nti no me di dwumede no esi nyame ya dwuma e be say de hia bi makram nya bye bye. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best.